60를 돌마디, 롱레론 돌마디, council 해 부르마디, 영시 비낭니 볼까래 비낭니로, 비낭니로, 비낭니 볼 비낭니로, is up to council. Government. Definitely, definitely we are. Lalu council dah 60 around time. Longly council saya improve dia dah. Si council saya improve kopi macam apa? Lalu. Ini buat ni tu berbeza. Karbi Anglong ahin pen Karbi Anglong ladak ini tu a party BJP a party pen kelang lipan condemn. Launch of kali nili tu ipu bangke je jongsi dak Bangali Samas organization tu alang litum mikhan kaninji ke theglong letin. Salang litum si aluhi bangai kehan. Lasi aluhi kehan ko responsible alang litum ke. Lasi halang Bangali Samas atum stame Prabjin pen alang litum ke mangateng si ke paninje ma tante alang litum si alang li individual si alang li ningkehan men sila so statement ki pima hala bangke ladak kido Bangali Samas atum sistame responsible do posi alang litum ta clear fight nahi posi nilitum ahin penke man guna sabka kali pulo tante lason statement athak pen bangke ate dakke nilitum CM Dr. Tuliram Ronghang nang cari det pen bangke tribal lapen non tribal punon ke do bari matuman ning isipet pen ke do ke claim po na bangsi ini tu mege teklom dambom lapen samjin men si dambom lo sita non lahe statement pe na bangke laki isi ladak insam jin ke do misen adi ma phan nange phan nudun lason si teklom lo lasi alang li phan jong si laso statement pen ladak Bangali Samas tum tame kaching wa yawe latu statement kachipi yawe pulote nilitum ki tinji bangke alang litum si jogorial alang litum si ka provoke lo pusitin ko lasi dat Karbilong Bangali Samas atum stame prabjin pen laso statement na bangke alang litum mithang stand bangke paklang nai pusin litum mahin pen ke demand konno lapen alang li dipok na kaphan bangke alang li statement chi withdraw nai lapen Karbi Anglong ladak kiduan atuma phan laso na kahin odak statement bangke dipok de bangke alang li laso statement nang chi withdraw si lason melonti kaninje jedetje pansi ili tu malang li statement bangai condemn pon alen ateng tansi itu mabanggal ada ka pirma kirim dun lasi 1886 salong alen rule sala sateng tansi itu mereka biang long ta ola sateng si tu gela dakai kamiklen lapen along tin dan talason long lip helang aron akaprek do Nagaland along abangke bangen Nagaland land belongs to Naga ili tu malong bangke land belongs to autonomous council Hola dak Meghalaya bangke land belongs to hola so CM atau bhansal dak kepi. Lasi ladak bangke kopi siklemi ma bangke constitution na tenglo district council kachari arona tenglo hola dak pen kachi pasa teng bacha dak ke bangke dak kami klempo. Lasi Karbi Anglong long penangan na tumdo ang tan ben jiwa ngamune ra tumsi pupu je laso khai phanson pinangi laso khai phanson pinangi pa ang tan ben jiwa ngatumsi pu. Lapen Karbi etunge 1975 se jiwa ladak ke pukaniye tum taduk lasi holai kaninje lapen non ladak Karbi Anglong CEM apa ke alang li pasun taun parlu taun pukaniye bage sodak pen pingrem nai lapen kinang so peta alang pange non mat kaires si paires nai upe pulotan tela bage me nangi kai lo me nangi kai ang tanda yewa muni tulsi lakel me nangi kai lasi Karbi Anglong kido akai tin na tumta alang li panke pingrem nangi sodak pen lapen ke mo pen nil tum spokesperson dani yelo kan la so na tum panke aluhi ta hang heda nai alang tumta athela da Karbi Anglong a history a temo a district a culture a heritage sini nei pen atum sila dak nang kaniye thap pulotan te la bangke chokche Assam allo kido pulotan te Assam along a history a language alam puta kaso chini nani la chini nei pen si ang tan pen kiwang atum kali ni kalang lang panyok sin kaniye pulote lage me ki kailo la pen la sona muni ra ta bangke laksi so dak pen pin rem lo la pen kiwang dia hota sona bangke hang hedet nai pasi del kuma hin bangke pachini kon nang kepali party office on kepali pot akinang so bang lahin lo je kidamtang Bangali Samas asong to sipulo lato foundation day long haladak alugi ke cho hang dipok day alangli bang statement kilo je si communal lapen mane bang he phanlang ko so statement ki pia bang ke lage totally inopik lo chok chepik lo lapen condemn alangli ko
alangli Ladakh Karbi Anglong arat aphan isibet Karbi aphan chot kali alangli democratic aphan si alangli ka attack aso athe pipot ma pulote dakili tum vote ki jok pensi maju bang tu ban islamic elected ka kuri lapet isibet akhele Ladakh vote ki jok kali sa alangli bangke nilitum ninghang de pasunji ninghang de parluji ko bangke lage amo kabe lapen lake aot kelangnu abang puno lapen komunal inut alderno